یەک ji beşên aborî herî sereke li herêma Kobanê çandiniye. Got ji sedî heştê ji xelkê herêmê xwedî erdin û piraniya erdan bi ceh û genim tên çandin. Ji bo wê jî berhemên mewsimê bandora xwe li hemû beşên aborî li herêmê dike û derfetên kar li gor berhemên mewsimê tên çêkirin. Li gor cotkaran gohî sal mewsim baş xuya dike, lê nirxê ceh û genim got ji aliyê rêveberiya xweserva hat tomarkirin gelek kêm e. وا زراعتا حنا هم خدمت دکنه و بی تعبی و به آب تنبونه و کماوه بها و حال هان خراب هم بی کاری جیرا کنه راستی دواره که واقع سحر تنانه سحر 225 کات کیسه کماوی 3000 10000 اینها تکرین ما با ترگی نگری کل که درمانی وانی بقاس پره بود فلا تراکتور اک زود وادی که شمره 20000 یعنی تستک جاره که دست فلاح را تنانه ومنطقة زراعية ومنتي مي كوباني جيشكي بشكل عام سربي زراعته منتنفتو خالجام هي. وەک rêveberiya xweser danîşandan di 125 leyreyên Sûrî ji bo 1 kîlo genim û 150 leyreyên Sûrî jî ji bo ceh. Cotkar didin zanîn got li gor van nirxan ew zirarê dikin û nikarin saleke din çandinê bikin. Herwiha daxwaza alîkarê kirin got rayedarên hikûmetê li biryara xwe vegerin û hinekî nirxê ceh û genim bilind bikin. طبعا نه مناسبة بسببنا سبب ياكي مثلا ذو حكماتي ما دم هم برا سعر درخصي دسدو بيستو بينج سعر الدولار جوا شغلة حال ها بين شاسة كوات هاتي سر يعني دولار بها هاتي سر السعر لكم ما سعره فاشل او سعره كان ندبه در كبك يالي كاري مزارع بهكرن. Dengê Amerîka berê xwedar rêveberiya desteya aborî li herêma Kobanê da gogilî û gazincên cotkaran pêşkeş bike. Herwiha ji rêveberiya destê pîlanên piştgiriya cotkaran bizanibin û heger ti pîlanên bilindkirina nirxê ceh û genim hene an jî dê li gor van nirxan mewsim ji cotkaran were kirîn. يعني ملت قاجات دكي حق ددنا جودكار ددنا مزارع يعني ددنا شفتي حق ددنا وانا كنا ولكن دولار دليزي ما قازن جي ملت ما دهني جيبين ل هرم الرقي ريفبريا خسار اي باكوري الشرقي سوري ودستا آبوري قوميتي آبوري اتحاد فلاحين وانا جيش كرنشتن ما قازن جي ملت جيش وانا هم سر جي هم سر جينم اي جينم بجن اي جينم وان شاء الله تعديل السعر تشيبه وزيدامون تشيبه Jibilî rewşa şer û çembera li ser tevahî Sûriyê qedexekirina çûn û hatin ji bo xweparastina ji feyrûsa korona bandoreke pir xerab li aboriya herêmê kir. Got hemû kar û barê sûkê hat segnandin. Ji wê jî tenê berhemên mewsimê hêviya xelkê herêmê ye got hinekî aboriya wan baş bibe. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.